your famous? Where's your famous? Where's your famous PRG? Where's your famous PRG? Yes, your famous! Yes, your famous! Yes, your famous PRG! Yes, your famous PRG! Martin Tori Kong Low. This is my trusty Steve. Steps up, 3 men. Here for Noble Steve Pegasus. Strandbrak hierso en nou tag of war. Back with the Ghost Coast drapes, I'm a boss tycoon. Girls in the crowd all swoon. Die ander ding van hierdie Preben in sy eie interessante kondisie is dat hy nie soos alle ander hoenders 'n stabilizer effek het. Dit is vir optimale spoed. As jy sy lyf beweeg, sy kop bly stil. Dit is om spoed te maksimiseer en om die airflow. As jy 'n bietjie kant toe draai, gaan sy kop saamkom. En Boris liefde! En Boris liefde! En Boris liefde!